Бүгінгі күнде өзіңіздерге малым болғандай, Қырғыз Республикасында дағы біздің анлайшында, біздің Ош аймағында biraz коронавирус ildetlerinin қатталған ұшырлары көйген ұшырлар болып отады. Бұл деген еме арқы несемен себеп болып отады. Анын менен қоша бізге қоңышы тұрған өлкелерде дағы мұндай коронавирус ildетінің жоғарылаған байқалғандығына байланышты Қырғыз Республикасының өкіметіне қарашты бардық қызматтар біріккен алгоритм іштері шықты. Алгоритм іштегені 4 күнден бері іштеп атады. Бүгінгі күнде ошол алгоритмдің негізінде іш атқарылып атады. Алгоритмдің тәртібіне лайық Өзбек Республикасынан назыр достықты айтып кетейін. Өзбек Республикасынан шул өтмөктен өтіп келатқан жарандар бойынша сырттан келген Өзбекстандың же башқа жақтың жарандығы бар жарандардан ПЦР анализінің результаты отрицательный болуш керек. Ал анализ 72 саатқа шейін жарақты ол есептеледі. Егер 72 сааттан өте тұрған болса, ал артқа қайтарылады, қайдан тапсырып беріш керек. Ал эми ошол жерден өтүп келаткан кыргыз жарандары боюнча муну биз өзүбүз организовать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына 4 күндөн бери биз экспресс тест алып атабыз. Муну азыркы жаңы схемасы иштеп атат. Муну биз дагы ошол башка мамлекеттерде сыяктуу эле пресс-куранттын негизинде төлөп, акча төлөп жасоочу ПЦР анализ кылышат дегендейчи. Мунун механизми азыр болуп атат. Биз азыркы жасап аткан экспресс тест боюнча бекерле жүргүзүлүп атат. Ал эми ошол экспресс тест чыккандан кийин результаты чыгып, ал жарандар кетирилип атат. Эгерде ошол жарандардын алдында коронавирус илдетине карата бир положительный же күмөндүү боло турган болсо, мына жердеги транспорттук көзөмөлдөө санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун изолятору бар. Ошол жерге жаткырылат дагы, алар скорыйга звонок этет, ал жактан барып дагы ПЦР тапшырылып, анын анализин күтөт. Эгерде ПЦР положительный боло турган болсо, аны кийинки алгоритмге карата жаткырат же болбосо изоляцияга алынат. Чет эл жарандарын кабыл алуу жана аларды мамлекеттик чек арадан өткөрүү келишимдин негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 84-буйругунун негизинде жүргүзүлүп атат. Жаңы алгоритм боюнча чек ара кызматында документ текшерүүдө эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Жанагы мурдагы эле талаптар менен текшерилет. Мурдагы эле талаптар менен жарандар өткөрүлөт. Бизге чейинки турган пост, карантиндик пост, карантин пост тарабынан бизге келген жарандардын бардыгы термометриялык текшерүүдөн өтүлөт. То есть алардын дене табын өлчөшөт. Дене табын өлчөйт. Сырткы келбетинде эч кандай оорунун белгилери болбосо, мамлекеттик чек арадан өткөрүүгө укук берилет аларга. Кыргыз Республикасынын жарандары санитардык көзөмөл постунан өтүп, андан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана лаборатория тарабынан экспресс тесттер алынып, эгерде экспресс тесттин результаты отрицательный чыккан болсо, жүрүү маршруту менен кайра мамлекетке киргизилип, өзү каалаган жерге кетишет. Жо. İsmim Soliyeva Nargiza. Qayerdan bo'lasiz? Namangan Norin rayonidaman. Qirg'izistonga qachon keldingiz? Qirg'izistonga 27-kunimi, 28-kuni keldik. Kirgizmadi Qirg'iziston Respublikasiga, o'tkazmadi. Ses analiz javoblari bo'lish kerak deb, Covidga topshirish kerak dedi. Qaytib ketdik. Pashti bu yerda 500-600 ta odam studentlar kirgani kelishayotgan ekan. Hammasi qaytib ketdi. Keyin borib 28-kuni borib topshirdik. Yaxshi chiqdi, kecha keldik keyin.
hujjatingiz bilan normalniy o'tib keldingizmi? Hujjat bilan normal o'tib keldim. Qiyinchilik bo'lmadimi? Navbat- Hujjat bilan lekin qiynalmadik. Hujjatsiz bo'lsangiz kirgizmayapti-da. Bu ham 3 sutka ekan xolos 72 soat. 72 soatdan keyin yana pul to'lab yana olar ekansiz-da. Analizlarga yugurar ekansiz, olar ekansiz-da. Bu yoqqa kirish kerak bo'lsa. Yana sarf xarajat, xalq qiynaladi. 3 kun bo'lsa, 27 ta bo'lsa, bugun уже 28 kirganmiz. Bugun ertaga tugaydi. Talablar bizlarga sanitar qoidalarga o'tishlik va umumiy hamma talablar. Ya'ni bir qattiq bir talab ayniqsa yengillashib qopti. Men hozir buncha 10 minutda bu yoqqa o'taman deb o'ylamagandim. O'zbekiston tomonidan ham, Qirg'iziston tomonidan ham xodimlar juda tezlik bilan ishlashdi. Talablar bizdan so'ragan mana bu koronavirus yoki COVID 19 qilingan meditsinadan o'tgan, mana biz o'tdik kecha, o'tganimizdan xulosalar bilan 5 kungacha o'tadi, kuchi yetadi. 5 kungacha ishlaringizni bajarib o'ting. Undan keyin bo'lmasa yana bir tekshirish nimaga bu nima deymiz bu narsani? Test topshirasiz deb tushuntirishdi. U yoqda odamlar ko'pmi? Navbatda unchalik katta odamlar ko'p, juda tezlik bilan o'tyapti.